ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 22 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta n'irinka rusange ya Kongo. Turareba ibiri kubera mu buraruko mu bumanuko, turebe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi kugaruka kuri Qatar Monitoring Mission, turebe urwego rwashyizweho urw'amasezerano ya Doha icyo ruri gukora nyuma y'ivyabereye Mpeti, Nzibira ndetse na Tongo. Ni imirwano ikomeye, amakuru yemejwe na Laurence Kanyuka umuvugizi wa AFC. Turareba kandi biri kugaragara muri raporo za gisirikare abo muri G1, G2 ndetse na G3 abashinzwe igenamigambi n'igenzura rya gisirikare muri AFC, aho bakomeje gukora ibikorwa bidasanzwe. Turi buze kugarukaho bijyanye n'ikoranabuhanga mu bwirinzi. Turaza kubabwira ibiri kubera Tongo, Burungu n'ayitwa Katsiru. Ni mu gihe kandi abatama bari mu buseruko bwa leta n'intuha rusange ya Kongo bari buze kutubwira ko rucuru bizifashe gute ahandi kubirebana n'imirwano. Imirwano yongeye guhindura ndetse kandi imirwano yongeye kumera cyane mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane ino misozi itandukanye mu Tetwari ya Rushuru. Nyuma yuko umutwe neza sarambwe wongereye abasirikare mu misozi y'Rushuru, ubu byakomeretse kandi byahinduye isura kuko uduce twinshi dutandukanye turabyumva mu buryo bw'iramvuye akantu kandi tureba buri kimwe kiriko kiragenda kibonekeza muri ibi bice. Turabihuza kandi n'ibiriko biragenda bigaragara bizamaze kuba ikimenyetso simusiga ko mirwano ikomeye igiye kuba. Ni mu gihe kandi kuri ubu hari gukoreshwa systeme de barrage électronique cyangwa se electronic jamming system zishobora kuza gukumira ndetse no guhagarika ibijyanye n'izi ndege za FRDC. Turareba hamwe imikorere ya technical unity ya M23 iri kugenda ikora signal de barrage. Turebe iriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Mpeti ahitwa Karembe mu majyaruguru ya Masisi, FRDC ndetse na 330e bataillon mécanisé yamaze kuza muri ibi bice bizayitwa Bukombo, aho ro bitangazwa ko M23 yafite premier régiment Abrende ifite ibikoresho birimo kanoni de 23 mm ndetse na zo 23 ndetse na misile zishobora guhanura indege zamaze kugezwa muri ibi bice. Turaza kandi kureba bijyanye na tactique de renseignement mobile, uburyo buri kugenda bukoreshwa mu majyepfo ya Nzibira. Turinjiraho neza turebe bijyanye na branding system ndetse n'ibiriko biragenda bigaragara. Turaza kubabwira ibiriko biraba no kuzindi aksi, aho umutama ari buze kutubwira ko wari kareho bimeze gute. Warikare habereye imirwano idasanzwe, ariko navuga yuko ari udutero tudakabije cyane n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bagabye igitero kitoroshye ku ruhande rw'umutwe wa M23 ahitwa Muriri, agasozi kegereye uduce twinshi dutandukanye ndetse kandi bikanagaragara yuko aka gace kari strategique urebe ibice uyu mutwe uherereyemo byano muri Tetwari ya Warikare. Iyi rero ni Warikare FRDC ikomeje kugenda igerageza gukora. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye, turaba kandi turaba biriko biragenda bigaragara. Turebe kandi biri gukorwa na Sultani Makenga, aho avuga ko yamaze kuba yatanga ubutumwa bugira buti twihanganye igihe kirekire twubahirisha gahenge ka Doha, ariko nibe FARDC ikomeje gukoresha drone mu kwica abaturage tuzakoresha ubushobozi bwacu bwose bwo kwirwanaho. Tugomba kurinda ubusugire bw'abaturage bacu n'ubw'akarere twubakiye ku mahoro. Tayari ibi ni ibimenyetso bikomeye bita bigaragaza systeme de défense intégrée, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye na detection et barrage électronique. Turebe appui sur air, turebe iriko biragenda bigaragara mbijyanye na mobilité tactique. Tureba ibiriko biragenda bikorwa. Turaza kandi kubabwira jeune militaire et télécommunication biri kugenda bikorwa. Turababwira kandi bijyanye na
East African Community kigiye gukora mu gihe bigaragara ko ibintu bikomeje kugenda biba. Dr. Khalid Al-Atayani, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, rakora iki nyuma y'ibyagiye bigaragara? Twamaze kubona ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko yarahirutse gutangaza ko urugendo rwatangiye. Turaza kandi kunyura Katsiro, Nyanza, Kibabi, tubabwira ibiri kuba, tubabwira ubuhamya bw'umuturage aho umwe yagize ati twumva ibisasu mu gitondo no ku manywa duhungiye mu mashyamba ariko nta wumva umutekano, twizeye amahoro y'Idoha noneho bizarushaho kuba bibi cyane. Ye baba we, turabigenza gute? Tayari ni drone za CH4 zatanzwe n'uruganda rwa China Aerospace Science and Technology Corporation zikoze ibidasanzwe nyuma y'uko ibisasu byarekuwe n'izi drone harimo ibisasu bya ndetse na bombe guide FT9 biri kwifashishwa muri ibi bikorwa. Tayari turaza kuraba ibiri ko biragenda bitegurwa mu buryo budasanzwe mu bice bya Tongo ndetse na Karembe. Ku murongo wa telefoni rero turi buze no kwakira umwe uri aho biri kubera nibidukundira muri iki gitondo tubwire. Ni mu gihe kandi ni Bukavu naho tutari buze kwibagirwa aho mutamaza kubabwira ko Bukavu bimeze gute. Mu marembo y'umujyi wa Bukavu ubungubu ibintu ntago byoroshye ku ruhande rw'icyama 23 ndavugisha kuri, ndetse kandi mu bigaragara bishingiye ku mafoto turabyumva mu buryo bwiramvuye mu nywanyu kuri ko kukumenyere uraza kuko tubwira nta kibazo. Hagati muri Masisi umwana arara nyina ntiyumve ho bimeze gute Mutama? Twari amasisi yose ikikango ni cyinshi, ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'icyama 23 batangiye kudeployinga abasirikare benshi mu misozi ya Tetwari amasisi biri guca amarenga nyuma turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye. Ni mu gihe kandi turi buze kujya Uvira n'iminembwe bimeze gute Mutama mu mfunyapfunyo? Deployment rero zo zaciye ibintu mu misozi itandukanye ya hano muri Uvira. Ubu aka kanya turi kuvugana Gomba, Kitara, Kirungu, Shenge ndetse kandi utiye yuko abacancuro barenga 129 bamaze gushyitswa ahitwa za Kavimvira, abandi bya bari ku myiteguro idasanzwe ku ruhande rw'Ambara mu bice bitandukanye bya hano muri Uvira. Urabona yuko turumva biri kubera iminembwe ndetse no Uvira mu buryo bw'iramvuye akantu kandi buri kantu kose muraza kukumva mwumva ibiri ko biragenda biba. Ariko hagati aho yewe muri Minova na Karehe n'abishyamba Sirgero Mutamaraza kutubwira ko situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karehe. Ubu Karehe yose iri misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karehe umutwe wa 23 turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaba buri kamwe kariko karagenda kibonekeza muri ibi bice. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ubuzima bw'abaturage bwongeye guhungabana ku gitigira intangere. Benshi bahiye ubwoba nyuma y'uko babona ko ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko indwano zigiye kongera kwaduka mu gihe bari biteze ko tayari ibiganiro biri buze gutanga umusaruro, ariko byose bibaye 0 nta gitanze icyizere. Ni muziro tubane banywanyi kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere, uyu ni wo mwanya ngo ufyonde sabone cyangwa se subscribe ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dore ku myiteguro ikomeye ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye. Turabwira ibiri ko biragenda bigaragara. Ndatangira nkubwira ibiri ko biragenda biba aho nyuma y'iminsi mike y'amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse na gahenge byaganiro Idoha, ndetse hagira na bimwe mu bisinywa hagati ya leta iharanira demokarasi ya Kongo ndetse n'abakomeje kugenda bakurikiranira hafi bikomeje kugenda biba. Bikaba rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagaragara ko kugeza ubu hakomeje kugenda haba ibidasanzwe, ndetse umunsi ku munsi hakavugwa n'andi makuru.
Kuri ubu hatangijwe gahunda yo gushyiraho joint monitoring mechanism mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Amakuru yizewe ari guturuka mu nzego z'ubutasi za gisirikare za G2 za FAFC aravuga ko uyu mutwe wubakiye ubwirinzi bukomeye mu gushyira mu bikorwa gahunda ya gisirikare yiswe Operation Blanchir de Défense Aérienne, operation y'ubwirinzi bwo mu kirere mu rwego rwo guhangana n'ibitero bya drone bya CH ziri gukoreshwa na FARDC bafatanyije n'abo basanzwe bafatanya urugamba. Mu kwezi guheze i Doha, AFC n'ubutegetsi bwa Kinshasa basinyanye amasezerano y'agahenge agamije guhagarika imirwano, gushyira inzira y'amahoro iramze no gufungura ibiganiro birebana n'ubusugire bw'ubuyobozi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyamara nk'uko bizatangajwe n'umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka, ayo masezerano asa n'ayaheze mu mpapuro. Yagize ati kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 21 Gitugutu 2025 FARDC yisha agahenge kashyizweho igaba ibitero ikoresheje indege zitagira abapilote drone mu duce twa Mpeti, Nzibira ndetse na Tongo. Ibi ni ibikorwa byerekana ko Kinshasa itubahiriza ibyo yiyemeje. AFC yavuze ko yamenyesheje Qatar Monitoring Mission, urwego rwashyizweho n'amasezerano ya Doha, ko ibikorwa bya FARDC bikomeje guteza impagarara ndetse bigatuma uyu mutwe ufata ingamba zose. Zikaba rero ari ibintu biri kuba ikibazo gikomeye guhera ku isaha 10 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu. Raporo z'abasirikare bo muri G1 na G3 bashinzwe igenamigambi n'igenzura rya gisirikare muri AFC zemeze ko ingabo za AFC zatangiye construction des tranchées tactiques, bikaba rero bijyanye no kuba bakirwanaho mu rwego rwa nyuma. Mu gace kahitwa Tongo, Burungu, Kasiru, M23 yashyizeho uburyo bwa radar passive detection ifite ubushobozi bwo kumenya drone zose zinjira mu kirere cyazo mu ntera birometero 25. Izi radar nizo zikomeje kugenda ziba umusaruro wa Tire Grande Master 60 zavuye mu isoko rya gisirikare ryo muri Afrika y'Epfo nk'uko bivugwa n'abashinzwe tekinike. Mu rwego rwo gukumira ibitero by'indege, AFC iri gukoresha kandi systeme de doublage electronic jamming system zishobora guhagarika itumanaho rihuza drone za CH4 n'abazituma. Izi mashini ziri gushyirwa mu modoka yitwa Technical Unity ifite ubushobozi bwo gukwirakwiza signal doublage ku murongo wa GH5.8 gukwirakwiza signal doublage. Bikaba rero bishobora gutuma indege zitagira abapilote ziba impumyi cyangwa se blinding electronics nk'uko rero biriko biragenda bigaragara. Aho ibintu bizakomereye kurushaho ahandi nahitwa Mpete, nahitwa Karembe mu majyaruguru ya Masisi, aho FARDC by'umwihariko batayo ya 341 ya mekanisme yashatse kugaba igitero cyo gufata imisozi yitwa Bukombo, ariko ikaburizwamo n'ingabo za AFC zo muri Premier Regiment Blindé zifite ibikoresho za kanoni do 23 mm ndetse na zu 23 ndetse na za misile za Sol L IGRA-S. Mu masaha ya saa 3 biravugwa kandi biremezwa ko ku munsi w'ejo FARDC yari yatangiye kuba yagokora ibishoboka byose ikoresheje tactique de renseignement mobile, uburyo bwo kurasa mu gihita mu buryo budasanzwe. Bikaba rero ibi bikomeje kugenda bihindura isura mu majyepfo yahitwa Nzibira muri Warungu, aho ibitero by'indege za CH4 byakomeje kwibasira ibirindiro bye mu 23 byari bikikije uruzi rwa Rwindi. AFC yashyizeho batterie anti drone protofiye zifashisha laser blinding system mu buryo bushya bw'ikoranabuhanga bwo gucunga imirasire ya laser igahomisha kamera za drone. Bikaba rero ibi bikomeje kugenda bigaragara mu itangazo ryasohowe mu masaha saa 6 z'amanywa. Commanda Central de Force République Démocratique ryavuze ko ntabwo rishaka gusubira mu ntambara ndende, ariko bafite inshingano zo kurinda abaturage mu turere bagenzura. Nk'uko rero biravuga ko General Sultan Emmanuel Makenga yohereje ubutumwa bukomeye bugira buti
twihanganiye igihe kirekire twubahirije agahenge ka Doha, ariko niba FARDC ikomeje gukoresha drone mu kwica abaturage, tuzakoresha ubushobozi bwacu bwose bwo kwirwanaho. Tugomba kurinda ubusugire bw'abaturage bacu n'ubw'akarere twubakiye ku mahoro. Mu rwego rwo gucunga neza ubwirinzi, AFC yashyizeho gahunda yiswe Systeme Defensive Intégré ishingiye ku bikorwa bitatu, harimo detection et débourrage électronique, gukumira itumanaho rya drone n'indege za gisirikare Apisol Air, gushyiraho imbunda zishobora kurasa indege surface air mu duce twa Rugari, Kihondo n'ahitwa Kibumba. Hari kandi mobilité tactique, kwimura ingabo hakoreshejwe imodoka za blindé guard zifite camouflage thermique, uburyo bwo kuba abasirikare baba bari sefu. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye nkuko rero biri kugenda bigaragara. Banywanyi, reka dukomeze page y'amakuru yacu turebe n'ibindi, twumve abatama ivyo batubwira biriko biragenda biba. Mutama rero tujyane mu bice utubwira ubundi uko bizagenze mu buryo bw'iramvuye. Duhere hehe? Reka duhere mu bice bya Rutongo na Rucuru turebe ibiriko biragenda biba. Byagenze gute ubundi Mutama? Imirwano yongeye guhindura ndetse kandi imirwano yongeye kumera cyane mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane ino misozi itandukanye muri teritwari ya Rushuru. Nyuma y'uko umutwe neza sarambwe wongereye abasirikare mu misozi y'Rushuru, ubu byakomeretse kandi byahinduye isura, kuko uduce twinshi dutandukanye twagabweho ibitero n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane aho bivuga yuko Wazalendo arizo zagaragaye cyane ku mirongo mbe ku rugamba hano mu misozi y'Itongo. Ibibaye kandi mu misozi y'Itongo hagabwe ibitero nyuma y'uko umutwe wa 23 wari watangiye kudeployinga abasirikare mu bice byinshi bitandukanye byahariye muri za Katare. Bari batangiye kudeployinga abasirikare benshi biri misozi ya za Kiwanja. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko n'ubundi uruhande rwa FARDC batangije umugambi ukomeye cyane wo gushyira mu bikorwa wa mugambi ukomeye cyane wo gukoresha abasirikare 60,607 bohoza ibice byinshi bitandukanye uyu mutwe wigaruriye. Ubu rero aka kanya turi kuvugana ubwoba ni bwinshi hano za Kiwanja, mu misozi ya za Kahunga, Bugina, Kanyamondo, imisozi yegereza Rubare, imisozi yegera hitwa za Bugina ku muhanda wa Tunusunari kabiri ugana za Mabenga. Biragaragara yuko uruhande rw'umutwe neza sarambwe rwatangiye kohereza abasirikare benshi muri ibi bice. Ibi rero bari kubiterwa n'iki? Nubwo bakufitiye icyama cy'umutwe w'intare zasarambwe ukurikije buryo ki bakomeje kudeployinga abasirikare mu duce twinshi dutandukanye twano muri teritwari ya Rushuru. Ibibaye kandi nyuma y'uko n'ubundi FARDC yatangije operation zidasanzwe bari kugaba ku ruhande rw'umutwe wa 23 hano mu bice byano muri teritwari ya Rushuru. Ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda, urabona yuko ibintu bitari buze kora, ndetse kandi urabona yuko ibintu biri buze kuzamba, ndetse kandi bikaza no guhindura isura mu gihe gitoya mu buryo butandukanye nubwo ntekereza cyangwa se ubundi muntu yatekereza. N'ubu biragaragara yuko 23 imisozi ya Kinyamboho, imisozi ya za Kagera Bwera, imisozi ya za Ishashara hafi y'umupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kwa deployinga abasirikare, ariko nta yindi mpamvu iri kubitera nubwo bafitiye uruhande rw'igisirikare cya FARDC ukurikije imbaraga bakomeje kuzana mu bice byinshi bitandukanye. Nibiri kubera rero mwabiri ya bice ni mugero mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Kijyanye n'imirwano cyo kirakomeje kandi kiri ku rundi rwego. Reka tujye ku yindi axe turebe, tujye muri Masisi naho twumve ibizabaye. Twari amasisi yose ikikango ni cyinshi, ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'icyama cyama 23 batangiye kudeployinga abasirikare benshi mu misozi ya teritwari ya Masisi. Biri guca amarenga nyuma y'ibitero bikomeje kugenda byibasira iriya misozi ya za Nyabimbwe, ibitero bikomeje kugenda byibasira imisozi itandukanye muri teritwari ya Masisi. Ubu rero turi kuvugana ibice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane imisozi ya za Bihambwe, imisozi ya za Matanda, iriya misozi ya za Mushaki, imisozi ya za Bikaniro, utibagiye za Kibahi, imisozi ya za Rusirandaka, imisozi ya za Kamukahore, imisozi ya za Katuhunda, utibagiye imisozi ya za Bino, utibagiye imisozi yegereza Ruwashi, Bukombo ndetse n'ahitwa za Kashebere, imisozi itandukanye igana mu byerekezo bigana za Warikare hariya hafi ya za Kishanga. Birumvikana yuko hariya za Kibati ugana muri za Warikare, cyane cyane iriya misozi itegamiye za Karonge muri Warikare.
M23 ikomeje kugenda ihadeployinga abasirikare benshi cyane kandi bikaba biri gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga butandukanye n'ubwo twabibonagamo, kandi ukabona yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ariko bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi uyu mutwe wa M23 ukavuga yuko udashaka guhagarara na gato nyuma yuko FARDC nayo ikomeje kugenda igaragaza yuko ngo ishaka gukora igicoka icyo cyo cyose kugira ngo ifunge amayira cyangwa se ibane uyu mutwe wa M23 uri gukora igishoboka icyo cyose kugira ngo udeployinge abasirikare mu bice bya teritwari ya Masisi. Ariko nanone ibice bifite icyo bisobanuye kuko byaba ari teritwari ya Masisi, teritwari ya Rushuru, ibice byinshi uyu mutwe uri kudeployingamo abasirikare ni ibice ubona yuko bishobora kuba byaba intandaro ikomeye cyane yuko FARDC ishobora kuba yakwinjiramo muri teritwari ya Masisi. Bikanagaragara yuko kandi bashaka kurekupera uduce bafashe muri teritwari zitandukanye, kuko urabona yuko kudeployinga abasirikare z'abihambwe, deployinga abasirikare za Kishanga bijyana nuko n'ubundi bashaka gukototera ibice byahariye muri teritwari ya Waikare. Urabona yuko ariko situation ihagaze muri teritwari ya Masisi. Nibyo nibikomeje kugenda biba, ni mu gihe kandi bivugwa ko mu bice za Uvira naho ntibimeze neza. Uvira ho bimeze gute Mutama? Deployment rero zo zaciye ibintu mu misozi itandukanye ya hano muri Uvira. Ubu aka kanya turi kuvugana Gomba, Kitara, Kirungu, Shenge ndetse kandi utibagiwe Muheta, imisozi ya za Kavimvira, Kiriba, Runingo ndetse kandi utibagiwe ibindi bice bitandukanye bya hano muri Uvira. Hakomeje kudeployingwa abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, ariko umwihariko uri hano mu bice bya Uvira cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC utibagiwe uruhande rw'abacancuro. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abacancuro barenga 129 bamaze gushyitswa ahitwa za Kavimvira, abandi bagashyitswa Gomba, Kitara, Kirungu, Muheta ndetse kandi imirambi ya za Useni utibagiwe ibice bya Fizera za Karemberembe. Aha hose FARDC yatangiye kuhazana abasirikare benshi cyane. Biraterwa n'iki rero? Ni ubwoba bukomeye bafite bavuga bati ibintu bishobora kuba byakomera ndetse kandi bishobora kuba byazamba mu gihe gitoya hakurikijwe uburyo ki operasiyo ziri kugaragara ndetse kandi byaba ari ku myiteguro idasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ngira ngo guhera ku munsi w'ejo mwagiye mubibona yuko FARDC yatangiye ibikorwa byo guhungisha ibikoresho. Ibi rero bica amarenga yuko imirwano ikomeye cyane ishobora gukomera cyane muri no misozi hano muri Uvira, ukurikije uburyo ki igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga ndetse kandi kiri kugaragaza yuko kiri kuzana abasirikare b'intoranywa. Ariko nanone umwihariko ukomeye w'uru rugamba cyangwa w'ino ntambara mu bice bitandukanye bya hano muri Uvira, urabona yuko ikiri kugaragara cyane no ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku cyitwa mu FDLR cyo gikomeje kurundwa mu mirambi ya za Kitara, Kirungu, Shenge ndetse kandi ahitwa Runingo, Kiriba. Bikavugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC rero babizereyemo cyane aba FDLR, nyuma yuko biri kuvuga yuko rwose ngo nta kintu na gito y'abahomba, ngo biteguye guhangana ndetse kandi biteguye no kwataka iriya misozi y'Iminembwe, iriya misozi ya za Mushereza, imisozi ya za Kingwengwe, imisozi itandukanye yegereza Mayamoto n'ibindi bice bitandukanye byegera hana za Karemberembe utibagiye za Rugongo. Bavuga yuko ngo kandi ibi bari kubikora mu buryo bwo guhangana ndetse kandi no guhatana bereka M23 yuko bashoboye gufungwa. Kandi isoko rya Shanganya ririmo za bariyeri ndetse n'ahantu basakira abantu nk'uko bigaragara. Ni mu gihe umuryango Mahoro Peace Association MPI watangaje ko mu itangazo ryawo rya mu gitondo ku munsi w'ejo wa mbere bagize bati FDNB mu bikorwa bishobora gufata isura ya encyclement ethique, gufunga igice runaka hashingiwe ku bwoko, ibintu bisobanurwa n'abasesenguzi ba gisirikare nk'intambwe yo kwitegura offensive cible ku mutwe wa twirwaneho kuva mu masaha ya nijoro kuwa Mungu bishyira kuri uyu wa mbere FDNB yari yakoze repositionnement tactique, guhindura imyanya y'ingabo mu buryo bukurikira, aho batayo 122 iyobowe na Lieutenant Colonel Ndikumana Deo yashyizwe mu misozi ya Mikarati, ni mu gihe batayo 94 yashyizwe ku ndondo ya Bijombo ikurikirana inzira yerekeza ahitwa Muramjwa Compagnie Spéciale de Reconnaissance CR yashyizwe mu cyo hagati, kabiri gukora patrouille mu birometero 10 byose by'icyo gice. Ni mu gihe kandi platoon ya jeune militaire yashyizwe mu misozi yitwa Ruheshi, aho irimo gukora fortification, ibyobo, amasanganzira y'imbunda na za bariyeri.
FDNB kandi yohereje drone de surveillance ebyiri zifite kamera za thermique zifasha kugaragaza ibimenyetso by'abantu n'imodoka nijoro. Izi drone zirimo gukoreshwa n'itsinda ry'abatekinisiye baje baturutse Bujumbura mu ndwi iheze, bivuga ko harimo n'ababirigi. Nubwo Kinshasa ivuga ko FDNB iri mu gisagara cyo nubwo rero Kinshasa iri muri Kivu y'Amajyepfo, ku masezerano y'ubufatanye ibizabaye muri iki gitondo bizerekana ko uyu muryango w'ubufatanye urimo kujya ku rwego rwa coopération militaire offensive. FDNB n'ingabo za FARDC n'imitwe ya Wazalendo bari gukora ibikorwa bigaragaza ko ari coordination opérationnelle yo kurwanya umutwe wa twirwaneho, ndetse byagaragaye ko imirongo ya communication iri gukoreshwa ari imwe hagati y'aba bagabo bose. Ku rundi ruhande twirwaneho hamwe na AFC baravuga ko FDNB iri kurenga ku masezerano ya Doha yo mu kwezi kwa gatatu 2025, aho byemejwe ko ingabo z'amahanga zitagomba kurenga umurongo wa Minembwe zerekeza mu misozi ya Mikenke. Aha bashinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Demiape ndetse na Service National de Renseignement barimo guhanahana amakuru y'ibyegeranyo bikubiyemo inyandiko zerekana ibikorwa byatwirwaneho mu bice bya Mikenke. Amakuru yo guturuka ahantu hafi y'abakomanda ba FDNB aravuga ko ari operation ishobora gutangira mu minsi 3 iri imbere igamije gusukura ibice bya Minembwe na Mikenke ngo habwabwe hagaruke amahoro muri aka gace. Gusa abasasanguzi mu bya gisirikare baravuga ko iyi gahunda ifite impungenge nyinshi kuko ishobora kuvamo guerre communautaire, intambara ishingiye ku moko, cyane cyane mu gihe ingabo z'u Burundi zakomeza guhangana n'imiryango y'abanyamurenge. Uko amasaha ya mu gitondo yakomeje kugenda agaragara, niko imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice by'ahitwa Mikarati n'ahitwa Ruheshi, aho kuva ku isaha ya saa 10 hari hashyizwe état d'alerte maxime ku birindiro byose mu cyo hagati. Bisaba abasirikare bose kuva mu birindiro byabo 100%. Byongeye kandi commandement intercommandement régionnaire ya FDNB bikaba bivugwa ko yatangiye kuba yakora operation zikomeye kugira ngo ibashe kugarura ibintu mu buryo, kuko tajyari byamaze kuba chambarde nkuko abaduhaye amakuru bariko baragenda baragaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba uko umwanza byifuza. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara mu masaha mu gitondo, hakomeje rero imyiteguro idasanzwe. Reka twumve umutama none watujyana aho biri kubera, tubwira uko ibintu bikomeje kugenda bimera. Ndababwira ko aya ni amakuru akomeye yakuye umutima batari bake, aho bamwe mu banyekongo bari bafite icyizere ko amahoro n'ituze bigiye kugaruka nyuma y'uko idoha hari kubera ibiganiro byari byitezweho kurangiza ibibazo ndetse no kuba igisubizo muri aka karere. Ariko kuri ubu icyizere cyamaze gutakara, benshi baravuga ko bitoroshye. Reka duhere Bukavu twumve icyo Mutama yaduteguriye kubikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama, Bukavu byifashe gute kugeza ubu? Birasa naho biri kugaragara yuko ku ruhande rw'icyama cy'intare za Sarambwe kikango ari cyinshi no mujyi wa Bukavu, kuko imisozi itandukanye hano muri Bukavu, cyane cyane imisozi ya za Kabare, cyane cyane iriya misozi itandukanye ya za Ruvunji, imisozi ya Momosho, imisozi ya za Kamanyura, Kisozi, Rubideka n'ahandi hatandukanye hafi y'umuhanda route nationale 5 uva Bukavu wegera Uvira. Birasa naho biri gukomera cyane, kandi ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwemo bakomeje kohereza ibitwaro byiganjemo ibifaru byinshi cyane bizwi bikoresha n'uno mutwe ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse kandi n'izindi mbunda ntoya ziri kwegerezwa bino bice, kuko haciyeho imodoka zigera kuri 6 zivuye hariya mu bice y'Imumosho bimanuka Kabare byerekeza ahitwa za Ruvunji. Ibi ngo nibigiye gukoreshwa mu buryo bwo guhangana n'igisirikare cya FARDC nyuma y'uko FARDC ngishaka guca impaka yataka imisozi itangatanze Uvira, cyane cyane iriya misozi ya Bukavu. Urabona yuko urugamba rwahinduye isura, ndetse kandi rushobora no gukomera cyane rugasatira n'imisozi myinshi twebwe tutatekerezaga yuko ishobora kuba yabamo imirwano. Nibiri kubera rero muri ibyo bice murumva ko ntibyoroshye. Ni mu gihe kandi Umutama nawe atubwira ko hari ibindi bice bikomeje kugenda bigaragaramo ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere, aho rero bitangazwa ndetse bikanemezwa ko ibintu bitameze neza mu bice bya Minembwe. Mutama, mu Minembwe bimeze gute? Ni igice kiri kujya mbere?
bitandukanye umutwe wa Twirwaneho umaze iminsi ugenzura ukontorora, ariko bikaba bigaragara neza yuko basatiriwe bikomeye cyane n'abarwanyi cyangwa se abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo bwana mumenyesha makuru, ndakumenyesha ko zatangiye kubyara amahari cyangwa se byatangiye gukomera mu bice bitandukanye bya Mwenga, mu bice bya Fizi, mu bice bitandukanye bya Mikenke, Minembwe ndetse na muri za Bibogobogo, ahitwa mu by'ukuri za Gatenga, ahitwa za Nyamara, ahitwa za Ruheshi ndetse n'agace kitwa Mikarati. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ingabo z'Urundi zari zakomeje kugenda zirundira muri ibi bice cyangwa se mu misozi bikikije. Biravugwa yuko zari zanarangije guhereza umutwe wa Twirwaneho ngo kuba yarangije kuva muri Mikenke amasaha make rwose ngo bari bayabahaye. Ndakumenyesha ko Twirwaneho nayo ubu tuvugana yariye karungu. Abasirikare bagera kuri 700 boherejwe muri ibi bice bya Sud Kivu, barimo abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP Twirwaneho. Amakuru ari bwana mumenyesha makuru nuko abangaba ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, bakarwana n'aba Barundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC bari gushaka ngo kubagaba ibitero kugeza igihe bazafatira umujyi wa Uvira, ubundi ngo bakagira gute bakabana nabi. Niko umwe mu bayobozi yavuze, avuga ati nyamara mushaka mwakwigirayo kuko nidushaka turabasubiza inyuma kandi turagera no mu Buvira, nitumara kugera muri Buvira tuzabana nabi. Rero ubwo situation irakomeye cyane, biragaragara neza yuko ibintu bigiye gukomera, kuko nk'ibirindiro biri za Biraro mbiri, ibirindiro biri mu birometero nka 5 rwose uvuye muri Mikenke by'Abarundi, biragaragara yuko isaha n'isaha ushobora kujya kumva byagabwemwo ibitero cyangwa se nanone nabo bagatangira ibitero. Birakomeye cyane muri Sud Kivu. Rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba, turaza kubabwira icyaba kijya mbere mu makuru y'ubutaha. Nibi rero biri mu bindi bice aho biri kugenda bitangazwa ko ibintu bitoroshye mu bice bitandukanye. Reka rero twumve n'ibiri kubera muri Uvira nabyo Mutama yaduteguriye. Imisozi hano muri Uvira ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane ahitwa Shenge, Kirungu, Kitaragomba ndetse no mu yindi misozi itandukanye ya za Kavimvira, uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze gukeka yuko ku ruhande rwabo harimo icyitwa abagambanyi benshi, niyo mpamvu iyi misozi yo mu mujyi hagati muri Uvira batangiye guhungishamo ibikoresho babihakura babyerekeza mu tundi dusozi dutandukanye two muri Uvira. Ariko nanone bimwe mu bikoresho by'ingenzi biragaragara yuko FARDC yatangiye kubikura hagati mu mujyi wa Uvira, byinshi byerekezwa mu gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko amakuru y'ubutasi igihugu cy'u Burundi cyane n'ubundi gisirikare cya FDNB ngo bamaze kumenya yuko uruhande rw'umutwe wa M23 hari byinshi biri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Ngaya makuru kandi akagenda atangwa n'abari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, nk'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara yuko FARDC yahinduye ingamba zidasanzwe, kuko ngo bamaze gufata umwanzuro wo kugabanya bimwe mu bikoresho bya hano mu mujyi wa Uvira, nyuma yo kubona yuko ngo n'ubundi ku ruhande rwabo hakomeje kugenda hagaragaramo ikintu cyitwa urunurunu cyangwa se umwuka mubi, ngo ushobora gutuma n'ubundi ibintu bishobora kuza kubibi cyane cyangwa se bishobora kuza gukomera cyane muri rusange. Ni mu gihe kandi nanone tukiri muri Uvira ubu ngubu turi kuvugana mu bice byinshi bitandukanye za Wazalendo, hariya mu misozi ahitwa za Gomba habayeho kurasana ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi, habayeho kurasana ku ruhande rwa Wazalendo. Ni Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bitari kumvikana cyane ku rugamba, ndetse kandi bitari no kugenda rwose byuzuzanya. Biterwa n'iki? Biterwa nuko icyitwa Wazalendo bavuga yuko badashobora kwemera yuko igisirikare cya FDNB kiba operation commanders nk'uko bari kubivuga. Bari kuvuga yuko nabo ubwabo hagomba gutoranywamo abayobora urugamba. Rero ubona yuko nabyo biri guteza umwuka mubi hagati mu gisirikare cya FARDC, ngira ngo byanagize uruhare kuba izi ntwaro zari ziri hano mu mujyi wa Uvira zaba ziri guhungishwa. Nibikomeje rero kugenda biba mu bice bitandukanye
Mutamara arakomeza atubwira nibi biri kubera muri ibi Santere ya Nyabyondo yaberemo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo cyane cyane, ariko biravuga yuko iyi santere ya Nyabyondo yagabwemo igitero cyagabwe ku ruhande rwa Wazalendo bagamije gukura uyu mutwe wa M23 muri ya misozi ya za Nyabyondo n'indi misozi itandukanye iri hano za Nyabyondo, cyane cyane iriya misozi iri hafi y'ibikuyu byo kwa Burora. Bikavuga yuko rero ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe cyangwa se M23 bari bamaze igihe kirekire bohereza abasirikare benshi cyane hano muri teritwari ya Masisi mu bisozi yegereye hano mu isantere ya Nyabyondo. Ni isantere ya Nyabyondo rero yaberemo imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda nini ntoya, ndetse kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahanganye mu buryo bidasanzwe ndetse kandi bidasubirwaho. Bikanavuga yuko kandi ku mpande zombi habayeho gutakaza gukomeye byaba ari intwaro ndetse kandi n'abasirikare, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba. Ibintu bikomeje kugenda bizambanitse kandi bikomera cyane, birasa naho byongeye guhindura rero mu misozi hano y'Inyabyondo, nk'uko amakuru ari guturuka muri bino bice nyuma y'uko n'ubundi imirwano yaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cya FARDC operasiyo bari bateguye yo kwambura uno mutwe idakunze. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'aya masaha turi kuvugana icyitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya rukomeje kugenda rwumvikana. Ni mu gihe kandi uruhande rw'umutwe wa M23 navuga yuko ruri kugabwaho ibitero mu buryo butunguranye, kuko byaba ari muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Warikare, mu bice bitandukanye bya Nyiragongo mu mujyi wa Goma haragaragaramo imirwano ikomeye cyane mu misozi myinshi itandukanye ya haraza Rubero. Nta munsi ucaho hataje undi tutumvisha imirwano. Ubu rero turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko ahitwa Inyabyondo habereye urugamba rukomeye cyane, kandi ni n'urugamba bivuga yuko ku ruhande rwa FARDC Wazalendo ngo n'impamvu urugamba batarutsinze ngo nuko bagabye igitero bishoye cyangwa se batabanje guhamagara ibukuru, ngo ahubwo uwari uyoboye runo rugamba cyane cyane ngo ni umugabo witwa Colonel Sengiyumva Jean Baptiste wari uyoboye urugamba rwariya muri santere ya Nyabyondo wagabye igitero ku ruhande rwa Wazalendo. Ariko ku ikubitiro ngo ni nawe wabanje gusiga ubuzima ku mirongo y'imbe ku rugamba, nk'uko amakuru ari guturuka muri bino bice dukesha abahereye muri bice biri kutubwira. Bikanavuga ko kandi ibi byanatumye uruhande rw'umutwe wa M23 rikura abasirikare muri ya misozi ya Zakadahandwa, abandi bakabakura muri byerekezo bya Minova bakengera imisada ikomeye cyane muri bice kugira ngo n'ubundi FARDC idakomeza kugaba ibitero ututse mu bice byinshi bitandukanye hariya mu isantere ya Nyabyondo. Ibi ni ibyabereye Nyabyondo. Ni mugero arandi makuru ari kuvugwa i Rubero ho bimeze gute Mutamu? Turi kuvugana imirwano yongeye gukomera cyane kandi yongeye guhindura isura mu misozi ya hano muri Rubero, cyane cyane imisozi iri hejuru y'ikiyaga cya Edouard. Ni imirwano yumvikanye ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Burambo mu misozi yegereye Uhevi ndetse na Kavinyonge. Bikavuga yuko iyi mirwano yabaye nyuma yuko FARDC yagabye igitero iturutse muri ya misozi yegereza Kavinyonge hari muri amashyamba agana hafi y'ikiyaga cya Edouard hari muri Rubero. Bikavuga yuko kandi ibi FARDC yabikoze mu rwego kugira ngo irebe ibyo cyaharura amayira yo kwerekeza muri bice bya Kamandi ndetse n'indi misozi itandukanye ya hano muri Rubero ifitwe n'umutwe neza sarambwe. Ariko ibi nubwo byakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, n'ubundi imisada yabo iracyazanwa cyane ku ruhande rwabo, kuko nk'ubu ngubu imisozi y'Ubutembo ikomeje kuzanwamo abasirikare benshi cyane. Iriya misozi Kabiyabo, imisozi ya za Mahungu, iriya misozi yegereza Musenene, iriya misozi ya za Katwa hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Kandi urabona yuko uru rugamba uko igisirikare cya FARDC kiri kurwana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari imbunda ziremereye ziri gutegurwa, byaba ari izi ziri mu bwoko bw'ama BM12 BM21 cyane zikunze kugaragara ku mirongo mbe ku rugamba. Ibibunda biri mu bwoko bwa Sabasaba byagaruwe cyane ku ruhande rwa FARDC bikunda gukoreshwa n'aba FDN ndetse n'abasirikare ba FDNB. Birasa naho byongeye guhindura mu misozi y'Rubero rero, kuko nk'ubu ngubu FARDC yo irashaka gufungura ihurizo rikomeye cyane bashyizwe mu mutwe wa M23 byano ku muhanda Rubero Musenene, cyane cyane ino misozi ya Katiri Migeri ndetse kandi n'ino misozi ya za Kishambiro bakayikuramo. Ariko urabona yuko bitari buze kora, kuko uko urugamba rukomeje kugenda mu misozi myinshi itandukanye no muri Rubero, niko ku mpande zombi bakomeje kwitegura, kandi ukabona yuko kuri ruhande bakomeje kwambarira urugamba. Ariko cyane cyane FARDC ibiri kugaragara nuko ikomeje kuzana intwaro nyinshi hano Butembo, ariko nanone mu byerekezo byegereye Katwa hafi y'umuhanda Rubero Musenene, nkuko bari kugaragaza yuko bo bagishaka guhanganira kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi uyu mutwe nawo ukomeje kohereza abasirikare mu tundi duce dutandukanye twegereye muri no bice. Nibikomeje rero kugenda bibera muri ibi bice banywanyi. Mugero amakuru dufite yo n'ubundi agaragaza ko ibintu biri kugenda bijya mu myiteguro idasanzwe, biri kugenda bikomera
tubwire n'ibiri kubera i Bukavu Mutama bimeze gute? Bikomeje kugenda bigaragara kandi nanone muri uno mujyi wa Goma ubu ngubu situation ni hatari, situation mbaya sana, cyane cyane bino misozi ya hano muri Goma, cyane cyane bino byerekezo za Rusayo, Rutoke, no misozi ya Zandosho, imisozi ya hano Mukakatindo. Ikitwa Umukwabu ukomeje kugenda ukorwa n'uruhande rw'isike cy'umutwe wa 23, ariko bijyana n'ubundi n'imirwano imaze iminsi igaragara mu no mujyi wa Goma, kuko nk'ubu uduce twinshi abaturage benshi bakomeje gushya ubwoba bwinshi cyane, bavuga bati twagabwo ibitero byagenda gutya byagenda nabi ku ruhande rwacu. Urabona yuko by'umwihariko umujyi wa Goma ho ntago worohewe, umujyi wa Goma ntago ibintu bihagaze neza muri rusange. Urabona yuko kandi mu gihe gitoya ibintu bishobora no kuza gukomera cyane mu buryo tutatekerezaga. Ibice byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Goma bikaba byakwatakwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, nk'uko amakuru aturuka mu mujyi wa Goma. Kandi uyu mutwe ukomeje gukora imikwabu yo gusakasaka imbunda n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare kuno mutwe, nyuma yuko biri kwikanga yuko n'ubundi ngo abaturage batuye mu mujyi wa Goma abenshi muri bo kandi FARDC yatangaje ko ivuga yuko yamaze gutegura abasirikare bashobora kuzabahoza ibice byose uyu mutwe wigaruriye. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu hano mu mujyi wa Goma bishobora kuza guhinduka, ndetse kandi urugamba rushobora kuza gukomera cyane, nk'uko amakuru ari guturuka hano mu mujyi wa Goma. Ibintu bishobora kuzamunetse kandi bishobora no kuza gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bwana inshuti bavandimwe, ndababwiza ukuri ko ibintu byahindutse ndetse kandi byakomeye cyane. Banywanyi, reka tubashimire rero dusoreze ngaha, tubibutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru abatosoye arabana n'umutekano, politiki, banyiramakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere hitushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.